Dek toga gati manaling nga panitia kada agay bahas jadi ya menibawang lagi gini upau. Ang kedua aga-aga marepa ipau tapi dia napada. Yan narito taufik si bawa hidayah. Makanya itu ketemu carama maka daki wabillahi taufik wal hidayah. Jadi dia nang ketemu kali ngatau maka da wabillahil hidayah wat taufik. Tulilayoli wabillahi taufik wal hidayah. Ya kumakadai taufik berarti petunjuk. Ya kumakadai hidayah berarti tuntunan. Betungan ijagai. Jadi ia rupa disengenge termasuk taufik. Tapi belum tentu menjadi hidayah. Jadi angka tu tahu pak, napa lah pak doang ngitam masih tapi nalupa baca ikut tam. Napa lah, napa lah kada Allahumma tahli abwaab rahmatika. Napa lah ku masuk boleh masih Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tapi dia ni ngerangi konoloi. Jadi bedanya ya dua agak-agak ya kumakadai hidayah. Yunrong yukupong Allah Ta'ala. Betungan na yunrong ni pamasewe. Yami kumakadai taufik berarti petunjuk. Pada kumakutana kak kada kinder masjid Nurul Hidayah makada oh ya kung liwang masjid aku tu watai pamulangnya ataru kung kali korang berarti itu adalah taufik petunjuk. Tapi aku makada kak kinder masjid Nurul Hidayah makada melawan tarak kilokoro itu adalah hidayah. Jadi ia ko bialengi hidayah tasik dia tahu ijagai ukupong Allah Ta'ala. Ia rupa disengangi petunjuk mi. Jadi aja tak ada ia ko macai tahu makanja ni pak dongan na salama ni de. Aja tak ada ia tahu macai itu salama ni. De gaga tahu pak de ni sangi makada ia ku iput ja yo liloka bungi. Tapi magi nang kamu patau na buah oli loka. Padahal ni semana kada malang mau pujai karena itu di luar dari kemampuan kita. Jadi ia rupa doang ngepa pakuraga milori punge untuk milau asalamakan. Tapi kadang kala pun Allah Ta'ala kung kagaga ilau tanay rona lengi napasisele. Pada kung kanana milau piso siru minalengi. Pak makadaya ko lengi piso nira imatu limanna. Ya ko siru walengi dena bahaya. Maku mati itu pun Allah Ta'ala. Tulim milau kamaki oto na motor minalengi aja tamacai. Apa oto kamana lengi na salingku lakaita. Kamakiro. Jadi okoni monro agama ewe na dena wadding tuman nawanawasi pali betungan na ada makada dena wadding inawanawai majab kung Allah Ta'ala makada majik na liya wilaw liya na linga dena wadding dena tu ampai ko tu pura masampaja tu libaca subhanallah maha suci Allah betungan na ipacingi wi kung Allah Ta'ala poliri pan nawanawa majai aja tak kada ina magi aja nangkap lesa ketau makotu tuli masam pajamwa magi aja nan ribalawa seku angkat tero lanu de nang kana sampajang magi aja na tuli dupase aja magi wadi jaji dupa tapi de nak baraka kalu anak nallo salamana yo pui di de na mega tadupa tapi mancipaka pala korang ya nak ta de tu ni risapa ya sange baraka jadi de na wadi tasi di sidi aspek na unronna na taro puang Allah Ta'ala barakai la rosinin na rupa tawe ko taulino mo o kui nabit tamaloto-loto unronna na taro barakai jadi ya komelo ki lolonga barakai tacurito nga ni nabita acurito nga ni tapi kak de to tu ni rulle macurito nga maka dia curi manang de to betongan na ya sange tu macio ya kong katau mangoto ite na to malala to macio matosan na yo lumite letu
Ya dia sange Pak Macio dek to nak daya kacuri Nabi tayule pada si sama kada sama den rule. Pak ko Nabi ta melo ta curi. Iya na dia na tinro Nabi ta ko dia na baca an surah ko pre masa pajangisa. An surah na baca surah Yasin, surah Ar-Rahman, suratul Mulk, kemudian suratul Kahfi, kemudian na baca suratul Waqiah. Na baca ro an surah na baca Nabi ta na ko liu moto ni masa pajampan ni ro arwajan na dapi subuh. Purek basubu tay napai liu-liu na bita. Apa napai istirahat. Pak dia nang kena tindro si wani. Jadi tapi dia tu kan cocok ya curi ropa apa dia agak tahu ko pure masuk peja sunat subuh. Angka gak tahu ko masigi tak ko pure masuk peja sunat subuh liu ko karpe. Ya cairi ko liu makar maja nang kata tindro ko masigi padahal nabi ta ya na pura masuk peja sunat liu nang kagulu di mana liu. Jadi sunnah ya ro tapi makalala ya curi makoko panang kata lo makana magaje na pelo sigi betindre itu pura pi masa peja sunat subuh pura ni basubu ta itu masa peja sunat subuh liu-liu inabita meteta meto palawangan na ya tu watu yana tu ampai pakai moki jangi kama pada piri 10.2 ko sampeja sunat subuh 10.5 menit 10.2 makan jala ada ko pure batai 10.2 menit malampe-lampe waktu nate masih kiri. Pak ukun itu onro makan jatuh ngatomilau dong. Apa dua kelompok malaikat si runtuk. Malaikat jaga waktu nawani. Siba jaga asoy. Angkanya kutuno. Jaga asoy. Si runtuk. Pada petugas na Pertamina. Ya koelei petugas wani siba petugas asoy. Si runtuk ikoelei. Maka mati itu malaikat. Yang menjaga langit dan bumi. Menjaga bumi di siang hari. Angka memang nino. Yana tu ampai ko macawe isubu. No iya tu malaikat. Yana tu namoni manu Itu ampai maka dan Nabi taya ko ayam jantang berko batongan namoni manu laye. De tu na watu sambaran on roy moni. Ate si di onron na to no malaikat seperti ke malam. Melo i mangaribi monito tu. Melo isubu monito. Nasaba na itameti malaikat karena cahaya malensa mata ayam bisa melihat cahaya putih. Ia tahu Nah, taliti tahu ahli ko Amerika maka dia mematoro lensa na manue mata na manue naulem nita cahaya putih. Ia tahu Jadi semeto malaikat yana tu nakal nabi ta ya kong kamanu moni ilau dohko. Nasaba magai malaikat tunaita. Ia mikuasu mak boka setan. Jadi nang kata lalu na bokai ase setan itu. Aja mau tersinggung. Jadi kemudian ukui nabi tamunro puncak na barakai. Wassarafa wad-darajata 'aliyatan rafi'a wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Innamal bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Laqad innamal bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Nah sebab ternyata sininna kemuliaannya kau tahu mo nabi tanon roy. Tapi iya ro nabi tadi na melo masang ni. Naling yung makna. Iya na melo bahas Iya ro nabi ta nasa parangi lalang pekwi cara na makna na istimewa. Yang pe makadaka asele nama tu iye supaya yakin makada makanja moje pe lelang asala makang Pak maka je te gatau cede-cede neraka. Tapi dia to gago kodi. Cede-cede tamranaka. Padahal kotomelo mak bicara pamas makkomen. Idi tonga manimatu kotame ranaka ina makunrutongan. Makkoye. Iya ro nabi tak nilawi. Puang. Aja nama lampe umuruk no mak. Satu permintaannya nabi tak. Aja nama lampe, aja nama tatu. Aja nama tatu. Aja tapapa dari umat na nabi-nabi tayolo nabi-nabi yolo. Umat na Nabi Musa, umat na Nabi Isa, umat na Nabi Ibrahim. Aja tapakir umatku ya. Umat na Nabi Isa ang kasi aseraratu na taong umuruna. Umat na Nabi Musa ang kasi 1,500 taong umuruna. Bayangkan ni kung katau pa si 1,500 taong umuruna na paboto. Ina de tapaboto. Tapaharap. May tanap pa chow.
Iya na nilaw na bitah. Aja na namalampe umuro na umakku ya. Iya na tunah kada na bitah likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain. Iya ria umakku antara 60-70 tahun. Iya na ro. Aja na namalampe lah dak puang. Anna na 10 na 70. Iya na ro mega mo polayang. Iya. Jadi kung kataw mate na dapi ni anak pulo na tong umuro na namate makade janji na mematona na bita palongan na. Jadi yai di tomato ko na dapi na 50 sera angat-angat tani je. Angat-angat tani pak na dapi ni tu pak dong. Betungan na nabita mematoha milawi aja na malampe po. Jadi yanang kataw keluarga tak mate na dapi anak pulo na tong umuro na namate gang ka 70 aja ta masara nyawa makada nabita mematona milawi. Iya. Jadi maku itu aja teman sarah. Maka dewi mati lah kaiku 50, 60 na tau umuruk na aja na teman sarah. Pengilawan na nabita. Ni kata tu tau nasa mati mendadak ustaz. Padahal 50 ni tau tu nasa mati mendadak. Sang mati mendadak sila lo na jaji na mati. Iya. Iya ko 50 ni tau tu nasa mati mendadak de na mati mendadak. Ya tu na makan nanti tatu. Itu jadi. Nah, iya. Kemudian nilawi nabita na sabak maponco umuruk na tapi makade nabita puang ajak lalu tapapadai pahalana nabi mak dioloi umakku na sabak rogi ngapa tu ya tu nama ponco ya tu na cendek Muhammad makade puang Allah Ta'ala taruh ni pe Muhammad angin launo pangilauan na nabita ang kecil di nabi asanna nabi Syamun maka daki di kokui pelek barak Samsung. Biasa kita pelek na to. Pelek na Samsung. Atua roa ni maka raja batak kalena itu Nabi Syamun asanna. Syamun itu tau mamusu mewai kapere lebih sisa butau mamusu. Iya ro sanjatana tanya bangkung bangina kaladaye bagi bembala katau maka da rahang unta. Nala bangkung tapi dega ga umak na jadi dinami de to siaga nak gurun na jadi nang kau stas dega nak gurun na tuai anggota na je Nabi Syamun iya itu tulilau tungka mi dega ga tu dega tau mena cara mai betul kan nak alena to ngami berjua jadi din nah de nang kana ngoli-ngoli kada loko me mubalika karo pasantren ibangunge angka je roga ga me pada cengi de nang ngoli ina alena mi iya ko wani mas sampaja sampajanna. Iya ko sui puasa tapi tu 5 musuh. Nabi Syamun asanna. Maka laki di Samsung. Mati ya Nabi ewe maka dai Nabi ta tau pakanja na ibadah na iya. Asos soma puasa wani-wani matahaju. Napa mamusu berjihad maka dai Nabi ta. Waddi gaput talengi umakku amala waddi ngekalayro. Itu tandre na pengilawan na Nabi ta. Wadinge kala ya ro pak umak aku maponco umuruk na kasih alengi apa makadai pong Allah Ta'ala taron wali Muhammad iya na tunang kayasan malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin nah kalai onna iya na tu ya lengi Lailatul Qadar itu satu yang kedua makadai Nabi Nabi Adam pong tak dampengi dosana namaku menyatas salan naroh aliti kasih umakku ya roh maka dari pun Allah Ta'ala suruh di macur di puasana ya na tunang kayasan puasa muti 10 telu 10 pas 10 lima umpuna ulangi kata male 10 pas 10 lima 10 6 umpuna ulangi jadi riasa puasa muti ayamul bid asanna talung ngesori patangana ulangi jadi ompo ulam mireke yero Nabi Adam waktu niyat lempar lokolino inak mabolo manang ihalelena olina Nabi Adam tu ia kanukuewe kanuku jadi sininna olina Nabi Adam tu kanuku itu sampai dia nato inamo pak nulega to namo to iko kanuku iya na tu napake daleki pong Allah Ta'ala olina Nabi Adam itu sampai ke kanuku tak apa ia tu kanuku olima to pak cuma pole lalam yuk ko he olima to iya na olina Nabi Adam nala tu pak buro tau materiolo
maka dia komelo kominu bacangi salawa napa mo pau maka dia papa kedale na pongala taal pol nabi Adam wala pak burah napa muinu ya kongkar racunnya tu gagade nak kandre pak disangan napa tamai tahu de to nak kandre apa iya tu papa kedale na nabi Adam ya tu. Jadi itu papa napa guru ngatu tomato riolo sebenarnya tu kalau kita pandrita napa curu pak indo di mana ko mimin wepel lah yo putih di mahkamah guru napa curi ne na rasa-rasa kapa mapala kamah edo iro termasuk itu mah kada alai pak burah yaitu agi-agian rian pak burah ya itu ke pak burah dia nak diliwa mandre ki bembe tari pak burah na pasurang ita na subembe yo pwede ko masu na bembe na sa matahan si cakong ita pa cakon na naman ni panandre jadi gere de makrito pandrita ali pak burah ang katau pandrita oleh masere uki masere mako mon romupa na pak guru ngi oko guru ta Dr. Hamzah sebab muridna Dr. Hamzah mananya podanga jadi letik ni agak pak disangange lokuya siruntu ka aku riang tawi tedaku galak pamandre bembe yo stase tungan nama kadaka nandre bembe de kan ayo si salah lau kabi imah kadaka engkang kaga pak dongan na ko tong mandre andre gaga na den to si salah apa makadai angka guru ko masere ahli fikih dan ahli tasawuf. Nah Pak Guronan maka dari sini na tu sewa puluhku menemui Nur Muhammad. Puluhkum itu Nabi tah. Makanya likulli syai'in min Nurin Muhammad. Bembe itu ipancaji puluhku Nur Muhammad. Nur nama tu Nabi tah na boleh. Iku puluhku matoko. Dia na mungkin maka solah ko siruntu pada Nur. Iya na rumu pakai kome komandre. Podangi maka dia gagay puluhku Nur Muhammad ipancaji. Puluhku matokak Nur Muhammad. Tamu ko siruntu mencaji Pak Burah. Ya bismillah ni napa masalah walau ko Nabi. Yan tu nang katau mimau yolo. Napa na baca salawat Nabi tanah panandre maka da andri alusukna dia na solangi ko kasana. Yan na ron nakada alay Pak Burah. Tapi itu ko Pak Burah dia nawat diliwa. Andri alasan nalay Pak Burah andri 5 pen nih. Makom itu de Pak bicara gini. Atau memandre bembe ta coba-coba moi. Melo mandre gagan atau si salah. Iya to na ro na Pak Guru nga biasa guru ta biasa na lalo makada. Iya tu kong kagaga na alergi balerako ki. Nasu iya ko tunu balerako ne wasi salah. Tunu ngi balerako napa musuruh baca napa musuruh mandre paja niya tu. Ya ku udang, nasungi udang, suruh bacanya tu napa mandre paja ni, dia nanti nata kimon rina. Papa guru nata pandrita. Jadi lau pasam ya, gitu. Kemudian itu mak bicara keutamaan nak. Maka dia ro nabi ni lau mematoi aja nata pala pelapirang apalana. Nabi Adam waktu ni suruh mapuasa pak hari pertama. Bagi telu watak kalina maputih. Apa mabulumana ngalilena. Si sana mapuasa si bagi telung na si maputih. Mapuasa si telungas so maputih mana ngalilena. Ipacingi ni dosana. Maka day nabita. Nigi tau mapuasa ngi telungas so lalan na si ulange. Inariya sa saumin ayamil bidi. Paday ko mapuasa si ulap bujur. Yan. Jadi tomatoko makura-kura jamangin na puso-puso ni. No? Iya na tiyasang umuro maponco tapi makbaraka. Maiga pak maiga. Idi manibawang apa angka mana mo turunan na ibadah. Maka da ya de ule mapuasa sunnah ustaz. Tapi aku pas sidak ya ko sumbang kura-kura mo kalaka kada alhamdulillah sumbani. Apa angka mana turunan na? Sakka waji pas sidak kay sunnah. Sampajang yang kawaji engka sunnana. Haji waji umrah sunnana. Sahada waji salawa sunnana. Jadi yang kemana tuh turunana? Jadi aja tak ada magai. Nabi itu milo yang itu makada angka tu ibadah sanrelok kumana mu puang Allah Ta'ala. Tapi angka ibadah puang Allah Ta'ala patentui barakak na rewalok kelena.
Istilahnya alena metoma toro manang yero. Tapi angka ibadah nabi ta yonroi mapasandre. Puangnya mematok pasandre lok pinabita. Ia nanti nah kada sunnah. Itu ya ko wajib perintah pua langsung. Padahal namanya sunnah perintah pua to cuma ko minabita ya pengakuan. Unrula na pungala taala puji binabita. Pada kuidi kong ka perintah mah kada angka tahu koko tu alena tu. Iya na pungala taala. Nabita yonroi mapasandre nanti nah kada sunnah. Puasa sunnah. Angka puasa perlu, ko puasa perlu ka puasa ramalan. Wajib. Puasa sunnah saning kami. O pinabita ya pasandresan. Tapi lari la ko manamui puang cuma nabita bi pangaumi. Daro apa angka tahu magala ma puasa, ya ko puasa magala, tapi suruh masumba seke pagah. Angka meto mako di nang kena ilaw si sumbang tay tak dek je. Apa angka kali-kalina nasam maja je nang katawe melo ya len di lagi tak kena. Jadi tapi aja tahu ja itu ko masih mas sumbang. Apa angka to nakapo ya tu? Angka to kelebihan na. Lihat tu ya len ko pong Allah taala, maka datongan ide menang kamu runtuh kak mas sumbang. Tapi ya ko puasa dia mulai kalah. Nah, kita mako tu. Jadi dia tu nawat ding dia capak pada tarupa tahu. Pada di maka pada mustase maka dah syukur ibadah mustase dia agama kuat. Pada kekurangan tak ada itu gagah. Manusia itu penuh dengan kekurangan.